Usi em ke KHADC ubak penjat sing sim ulak play ya ke jingte jong ke ying school karai sing san ke badan hamau keneng ke balak penteri kam ling baka skim KHADC ke bahap hapok ke skim excluded areas jong ke senam aja kat pra ba aja kendai. Hakan ke sengi na kaliang usi em ulak pen kuburam ya uhebrit na lor ki way bat ki program. Hakan ke sengi ke lak don bon ki program balak pen i daki kena school. So we wish him all the best in his future. Clap your hands, all of you. To, nakaliang jonga kumu Chief Executive Member Kasil Satumas District Council na so kemen bandan mentagasmi hangni po school Rising Sun High Secondary School Mauring Keneng banyak kenduru bat sambar long renja way neki hybrid belapau belalong viral haki social media hakaba yadai bat kasap up goal goalkeeper labanong ini knarit baudan de sukemen bat nakaliang jonga nga soban ai kajing kitbok keruyang bat kerku kerdo banang biang nang bet wat dai kita badang rit mentah nang kampenjanai ya ka jilakai bat kermen scam ba inyo bandrung haki football academy kiba biang kiba baha pori India nang banang penjanai banang pentibet susu kasap ublai lai de nakaliang jonga nga don kata bandong de sukemen badan lang ni school ba liu hybrid u pule ba one school ni ko school nakaliang jonga kumu local MDC kumu chief executive member jong Kasil Satumas District Council nga sukemen benta kasngi ngan yo man yadon hakanika foundation day celebration jonika high secondary school Rising Sun bo Mauring bat kunju akawai benta sukemen ban yo penkup burom nakaliang ke school bat jingdon lang jungi ya new hybrid sambor lang renja uba hakini kniat singi plai baka sap ba idon hakakam ilakai football kumju kumu goalkeeper ila pen i bakala long viral ke social media kelapoi sya ki keluar ilakai football jongka ri ke perthai debat menta la idon lang hangi batnya ngaso ban ai kajing kitbok kerwiang kerku kerdo ya new hybrid ba Shuaban Lake Hakanika Academy, Football Academy, benang pentibit susu, benang penjanai, yang kesap boleh ulai, kitbok banyu kamet kebasyat baklain, bakwat bakia, kumjuru ban biang dijundut kam baro, bat kamtam lu ngaso bakani kandai ka kajing kandai ka kan kawai pat ka bental seba kini ki heb berit neki kena badan sap ke kam football kenem shim ya ke kam football tangkum ka kam milek kai ndai kan David ka kadai ka kam bashisha dan ni kan David ka profession la benong aktin nongwei ba kila ban penlong ya kalat kamai nene ha ban kentiu ya kayo hakot lingba kini ka sap ba ki gidon tengah kentu ya ki hybrid ya kentu ki kena ru jangan ni constituency di badan sap ni syakmat ba nyok berpenjibit yaki kenang ba kinang kiu hak kami lakai baka jela jungi kenang pau hak kami lakai football nani syakmat boleh syukur